Amurchiko orwaitabwamu abatura b'emiruka ena erukora town council ya Buhoma abebyo kwerinda abami ba government hamwe n'abarukurira obuchiko bwa PDM abatura bamurikira RDC kubatwire nebateganisibwa kutunga sente za PDM ahabwa bebembezi b'obuchiko hamwe n'aba government kugumana babatugisa omukubaha esentezi nanyonyenga kashoze sente kasashole mitwali 10 owase kulitale kataye mitwali 10 kugira ngo bapandike banta system utunge sente owa chamani okushoze sente nate mitwali niweza yesente nangwa bakantora na natakwata naikirayo bampa 9 nina bakwachira nina emitwalo 9 nina endisho shelinga mutayota abantu bagira ngo batwire nebabiyaho n'endanga muntu zabo bakuzitwara ngo nebaza kuzikozesa omukubahe sente kandi obwahati abatura benji tibenendanga muntu ekibari kugira ngo kibarabanganise mu kutunga za loni omuganda mabikiroge sente agakuba yambere kandi abamwe bagira ngo bakeguzana sente zo kutugira abebembezi kandi obwahati amagoba garengeine endanga muntu zabo tibazina bamwe omusente wose endanga muntu bakazitwara hati nikemyeze 3 zibikirwe zirinkahi abana bagire kuhumuruka barondendaga muntu zo kuzumu umusakozi kwihamwa akasente tokaza musako nkabuhoma komite sako ngo bakwache akasente betubo abari ahabuchiko nibagira ngo enshobe impango zikakorwa abachairman ba PDM ahabwo kwemarira bakareka kugumana bamanyisa ahabo buchiko ebiru kugenda omumeisho bakakora ibyabo nk'abantu bonto haza tukaba tuhindurirwe CDO utwabere twine mbwe twine burembuzi nawe kandi ziri nyingi hati baba batuhere CDO ndijo ya tugira ngo itwena turi kwege byasako ngo nyabura tusasirane hati tukore bisya mbwe kandi twagire habisyaho mbwe ntubyashobera kimwe chairman wa sako hati mbwe ntuyakorera kimwebye no bakuba bakakikwabe yabarakora nabahasa kwaho arabagema wenda CDO ngumuhaba bantesenti mwamutarenda naterera radisa izabati amurchiko nrurumwe heija kubamu akashashamaro wanyuma yabamwe kutunga akakumu ababihireho sente bakabehakana nyowe abebembeza bo mwatuhire n'abasuma kuzibenyine akuba nahise mirundi 3 ndahandikisa kugira ngo bampe sente za Paris Modo tikabona gane sente nesi na zimwe we orukurira ebyentunguka kuyabuzibwa ahabyo kwiha endanga muntu ahabantu yayikiriza kandi yashoborora kunaba na Tereza bimwe ahabishobere omukushaba kwabo yarotitinga munonga konka egisete no kubiha konka ecendanga muntu it is true hari hendaga muntu zinyine kandi za Central Ward kusha kabagende zindi wards kandi bo bazibwime. The only issue is when PDM was starting about the household numbers bakabatagamizi na kusha baguruka nini number phone number RDC ebiti yabasa kubikiriza kandi yajumerera ebyo kwiha sente omubantu okwabantu sente ezitakire hamwe n'obuteta enchiko ezemiruka nokwe kukwata abatungwa akakumu akabatwara ha polisi ya town council. That is not acceptable. Ekitiri kukikiriza nangwa nakaki so imabaija nyenda kubashaba ngo cyo kubanza mumanye gutuje kwa rwani ehurureji echagumizamu omagombo ragona aga kanungo obwo abakugumizamu no kushijima enkora ya program za government ombantu gasha kwa Job nuwamanya omurikanungu ahabwata ya West.